braso sa Adom achede akache na yeko Adom achede akache de na mekai we say Grace Gift Herbal and Laboratory services wo mo akache na meko enei opanyina tenase wudim so no wonya base de ne minim se ne yebekotu esan so no otumra no wa kiresie o kiro de philosophers bi aka wo mu asua ehahama ho ade akwakire ene achede o mu di free Grace Gift abreye no yenko na yenkoje medofo yesia ndenso enokre me mo akwaba na Mami Grace no ho ye de yankopa adom ne ho ye pa na doctor for ne nurse for ne mo nyina ofa kodwo mu obi a ho ye mo nyina ho ye yeah, that's this one. Mejine so pa. And the na mo dey free Grace Gift every yes, kakra ye di free Grace Gift abana e ahwe so won nipa bia ahwe ne nso ye. On say in the natural laws of health no. Oko sa group yi 7-day Adventist. Yes, SDA. Omo wo apomodin mra a omo hihye. Yes. 8 natural laws. Omo term as new start. Let there be a new start in no. Ejina ma emra. Okay. Nti omo say no ejina nutrition, E ejina ma exercise, W ejina ma water. Okay. And I start no S ejina ma sunshine. Ewia no beneficial to our health. Okay. And I T ni temperance. E ni air. And I rest. And the last thing here trust in God. Okay. That is the natural 8 natural laws of health. Nti apomodi emra e boni padas ni hu ban kasa ni padua no ban. In apomodi ni 8. Ya wetre. Na se awie ya ye hwere ahomachi be hye adwumam hye office a ye bepia ye tie ka mi kodua na awura dem na no nye e wo so o ma awia ka oni padua wo so ma awia ka oni padua because enhwemu kire se anopa awia na epie no say a train race na 7 colors in the inside nti ya na e ultraviolet radiation. Okay. Say get in contact with the skin now your natural body's cholesterol our body na produce liver no e produce almost 700 milligrams. Not rest of the cells not produce 300 milligrams. In totality, 1,000 milligrams. Okay. So 1,000 milligrams, no, sunshine in contact to the skin, no, converting into vitamin D. Very good. It's therefore sun let's say come in fast wa can yankopa mo. To was okay Malachi 2:7 or say one now throw yankopa di three ni area epie ma wo because I had say e won interbiancy. Okay. And okay Ecclesiastes so can say bi. Or say it is very good to behold the sun with your eye. So you when ni behwe ya. It was here na nanom no. Omo tena ase hunu say sa ye wo akolara se na ni enhyada anya papa na yi na to awia so. Me kai join this say akora na ni why join this. Yes fa na kire awia na oba tan we see free bear 910 ho no. Na the ti no aye say na say ehwe awia no a acha nansa bo se na ni nyina aye fita. Sabre. Na academic education was not here in Africa. How were they able to know? The American what say, which means say the field of nature no is exposed. The secret in nature. Enti na nanom bembe nyankopon abode yi. Enam saa yo so mamu di nim nyankopon. Enti mra bi wo wa na ya wusuo. Enti no mo di adwuma a enye sem kotra school dem no mo di asua. Enso saa brem na nipa betima du be 200 years, 300 years. Adenti they were closer to nature. Nature has the principles of what? Protection. Nyankopon e bo shey. But ene ye dream say ye nim de. Academical wise no ye nim nyansa eti ye twe ho ene nsuo nyina ya sei no the make not as ya sei nsuo nyina enframa kratere bia na toxic gases in the mu. This is what we are doing, but we no ye mbisa ye mo say future no ye wo future or alternative papa bi wo ho no mu a be so ya na eti Grace Gift de e kan say say wo ba ya so ye ho a niama ye tete akwantempo ye nanam de bo wo mo ho ba ntia wo mo nyare no eno ene ye nam so desire. Okay. It will share screen that say your numbers in here egu o ni na mi ensam wa egu o fra ye beje so ya de no sene tie bia wo de frɛ gi achacha and fra di mfie du num ko ye nya ko adwuma alanta ye ntene ena kwadwo so ye eno so ye nsa. Okay. Yes, because when me ya de bia wo na obetima bo ho ban. Apart from that no ya de bia eye ya de a takni padua no oba ho aye nam sa kwankyere no so ebe ye firo. Sister, one thing is enye de bia na bibia dru. Enye de bia na ya se no madru. Yes, ye enye ya se bia na ye de adru ye. Let me put it down. Apart from adru no, de bia na be se ya de. Yes, on say yes Christ okura mpo sa ya de wi o ka kire nipa ne se konen ko ye bium na ne kase ye so since ama. Which means that or attribute two case to a cause.
na say anamontuo bi wo kona sa akọ back to sa anamontuo no a eno ne kofa ya de ba ye chance abeba etimi sa wo ya de okay na me sa wo ya de ma waduro na ugusu ye sa de na e cosmetic job na say ye sa wo ya de na me be wo so otwe ho firi ho on san nko wa chi kofa biem okay ene ye friend sa ya sa complete me the numbers ne ba ku tu dwa na ba kasa kakla na e de ano fama ye 0543 32 00 30 0543 32 00 30. It is said here can okay job crap or can say or say the cause which I know not I search out. And a pause be use the same thing. And o catch say nipa go ne no an wotwa. Nyankopon yensi na tweke. But let's take for instance say me sorry anadwo didie. And me practice it me didi anu makoda aduan na anyamo na ferment na bu. E say ni nipa bia kwa bi wo mu a na me kwa so dem se me ko bompa ese Nyankopon sam yare me ko me gusu yes ade. Nyankopon obedience is better than sacrifice. Sitie affordable because me you sitie the man nipa bia no emra na e ka me yare o. E se nipa bia no wo mbra. Wo mbra. E de se nidi anadwo na odidi ya oda na ho ato ho da. Simple. Ya na nanom time na hu nko school no. Omo de mra bi to wo say e do 6 o'clock a major food items yenton. Ade nti no mo share samra. Na nya bosumu. Ya be na nipa be stop one na de bosumu na batan. Na che be bo atenetene ya nkasa. Today academic education by several scientific references health theories are telling us say late eating is not conducive to the body. Because we are not doing body need temperature come from, the energy come from. The American what has it. There's time for everything. Ecclesiastes nekai. It is done adwa, anya sabre na me ko type fufu. E done adwa, anya sabre na me ko wi na bebre. Because the nam nanga sakura me eto ya funu mu a. Health expert tell say, you need digestive enzyme e ya mo nam sa. Eto wi ne bebre be praw. Entina trobi o mo se nam wa ba wia amfi wonu mu na be yanka yitu twene. Obi timi ri ntini ati ntini amfi. Obi yi ato afi wa mene. Na wo se kura ntumi anya. O man kasa dim se kura po de etu ntini ni se towel. Towel ye. Obi ensa ntimi. Otwe antwe no wa mene. No wa mene ni sa. But we are sure say benefit no, e be create problem. E dey am body no. And no grace gift e can say wo ba na yensuo e na de be sa ya de assist e be ka kire wo. Wo ba na e ka kire say tomato eboa e ma say be man suffer prostate na preventative measures are useful. Because sa na na eboa e na pamplona. Otro book be about tomato. Was it one of the items and was independent more any sa dem. What say sister? Yes. Be man ni nsu agene. Tomato say would say fruit every day am 3 consecutive months in your name one. Entosi yawo. Ya entosi ya bank tikiti shemu yi. Now you be a friend say Jenny. When him say Jenny, so be na tai. And now say obi ahun. Na o blended the anketwa de gum na o de man nipa so wonom. Me can watch the be vote to akese ne man. From anopa to anwumiri na nipa no nom a. And likely so wonom sa dem 3 days a otweke. Wow. Imagine. Jenny ya ye twa de chi. Very good. How many people have sat down to see its beneficial effect? Eka ye nim kura no. Ye mi say adent na nature design ne say. Aduane bia wo be ye say for ye say abomu say nkwan. Etwa say legally say kom. Wo be che nam kura so di kan de chi anwa no so we yi efi. Eya je nemi enchine ne ka bomu a e ma ade taste. Yes. Wo pa no akokon nkwan. Ye je ne ma je ne nkom. You can't. Emfa nchine ngum ende no. They make not ade ne ma ade ne ye nyan no. Ai no te ko mo de ade ba. E be ye fi ho. Eti ade na me trust nka say okay, set sa ade a me process je na me use no raw. Me read je more. Very good. Another practical example of Jenny. You say, she also do also kokosai ade na yare transfer ba ne so. It will bu ni pa so e ba ifo. Enya ba you. Yeah, most of the yare na infection na nam. Ya bra o ko say kokosai ade no. Nhome no. Me say bi ewura mu. Ade ba ko etimi keep infection out of patient. Jenny. Eti Jenny wo utwam tu a. Na say what the two a. Half now the aduane mfa half na aka no enya aduane nti me to je ne kwa me penkete me peje na me peja fa ana je ne say wutwi bebre na wo chegu reference en boom na wo twa wo dem nsu ya ade be chen na black say ade yes eche ya de wo nyina ni bacteria ni infection nyina atwe ni nyina be gum ba cho my numbers no na obi person oba ho be tie chire we yi ya tu gba bi because every day ya chire ho and esa ya de yes ya numbers no aye 0543 32 00 30 0543 32 00 30
and a 0246 518 003 0246 518 003 and a 0244 126 123 0244 126 123 what's that screen as in so ego and a your school junction Kumasi and a crowd on your new Achimota Petroleum. It is our friend numbers now. Baby, I'll be in Biano. Okay, Abusianes and a Grace Gift Herbal and Como and Yedino. Na Yedaya Waba, tell you about the Akachino, a better so, and Cobebia.